abangcwele egameni lomfowethu Jesu Kristu, amen. Greeting to Dr. Mdawung, our father. Simshayele izandla kakhulu. Nomfundisi. Siyabonga. Nomfundisi Mwansi nabo bonke abakhona abangcwele, amen. Eyane serious. Yayilantsosa. Umtselino fela nyenyana. Tla etsa hore dintho di tsamaye sentle. Sa ntsheba. Bona lanto wanijongile. Enzala yeli. Amen. Umtselino akijika. Abosa tsebo smile. Amen. Bingelela nabo bonke labangcwele size nabo sisuka ngale. Amen. La uhleli khona uthi sawubona moya engcwele naye mbingelele. La uhleli khona nje ngathi la iduzene nawe uthi sawubona moya engcwele. Re dumela moya ohalalelang. Kothoka go fela o re dumela moya ohalalelang. Eish re mo kerekeng ka je kwa tseba moya ohalalelang. Ai magaletse ntwe ke re le yetse. Bua le moya ohalalelang. O re eish ka je ko re mo kerekeng go monate nati. Bua le ene moya ohalalelang. Bua le ene go monate moya ohalalelang. Ai re tsuile monate ka je ko go monate. Ya o etsuwa jwalo moya ohalalelang o tsoa o seng o dumela moya ohalalelang. Ei ke robetse monate ka je ko ei go monate. Ma wena moya ohalalelang o tsebe go balwa jwang because wena o robale marako go tlotlele. Ha o robetse wa phumula go utlwa monate. Then o etsa gore moya ohalalelang a bue le wena. Amen. Amen. A shapele moya ohalalelang matsogo. You are welcome to this place, Holy Spirit. Amen. Dilobala Ezra chapter 8 verse 21. The mitsa manka Sesotho ke Ezra or ke man. Kiana Ezra. Okay. Ezra chapter 8 verse 21. Uteng funda Thembi wa mona o ka re ballang yona. Ke a tseba kereke na le funda Thembi. Ha le teng a phahame he a etse jwalo re letse funda Thembi. Amen. Okay. Funda Thembi. Jwale kinga sa bonale. Funda Thembi. Chapter 8, Ezra, verse 21. Yami, risali nuke. Ya ahamba. Kabulela tsatsi la boitumadiso. Re tle re ikokobetse pela Modimo wa rona. Hore re ikopela ho ona leeto le letle la rona. Le la bana ba rona. Le la ntho tsohle tsa rona. Amen. Kabotswela pele Maka 22 go 23. Hobane ke ne ke le dihlong tsa ho kopa sehlopha sa bahlabani le bapalami ho morena hore lwantshetsa diratseleng. Etswe re ne re boleletse morena ra re letsogo la Modimo wa rona le emela bohle ba o batlang. A te matla le bohlale ba bona di lwantsha bohle ba o furallang. Amen. Are kwale matlo uNkulunkulu ubusisa ukufunda wezwi lakho liyaphila liyawuhlephula umsedari. Izwi lakho linamandla lenza okungekho ube khona. Usisa ukufunda kwalo liphilise abadinga ukuphila lilungise la kumonakele khona ngoba izwi lakho liyadala. Izwi lakho liyaphila
liyenza konke. Usisa ke ukufunda kwezwi lakho ngegama lika Jesu. Simelana na wonke umoya omelana nezwi lakho, wonke umoya ophazamisa ukuzwiwa kwezwi lakho ngegama lika Jesu. Amen. Amen. Ha o le teng tulong ena o ise o amogele Morena Jesu jwale ka mopholosi wa hao, phamisa letsoho mo leng teng ke tlile ho rapela le wena. Ke a o hloka Jesu le ka jeno, ke batla o nketse sebopuwa se setjha, o nketse ngwana hao. Ha o le teng phamisa letsoho ke rapele le wena o amogele Morena Jesu. Amen. Ukhona othi ngiyamdinga uJesu, phakamisa isandla, asifane namehlo ke simnikeze ichance naye. Okhona othi ngiyamdinga uJesu, phamisa letsoho mo leng teng, ore ke a o hloka Morena Jesu, ore moruti rapela le nna ke a mo hloka Jesu ona. Ha o le teng phamisa letsoho fela ke tlo rapela le wena mo leng teng, ore ke a mo hloka Jesu. Le phamisetse hodimo, re tlo o bona hore Jesu ke a o hloka. Go tla kerekeng a o pholosi motho, mare motho o pholoswa ke go amogela Morena Jesu. Ha o le teng le phamise letsoho lao, ke tlo rapela le wena mo leng teng. Ukhona, siyabonga sisi. Na ukhona, sifale namehlo sesiyathandaza. Ke tlilo rapela no phamisa letsoho mo leng teng le wena. Ke a go hloka Jesu, wa pholosa, ke mopholosi a ka fetola bophelo ba hao, a ba o etsa re a leboga. Le wena o teng o sa sala motsotso o kwa gago, le wena o ka ba joina ba ntse ba phamisitse matsoho ba re ke a mo hloka Jesu. Wa pholosa, o fetola maphelo, a ka o eletsa mohlolo o soke wa o bona. Phamisa letsoho mo leng teng re a rapela. Le wena o teng, you can still join them. Nitlo kopa ba phamisitse matsoho ba eme ka maoto a bone as we are still closing our eyes. The church is praying. Wena o phamise letsoho ema ka maoto re a rapela jwale as the sign of respecting God. You can still join them. Le wena hantse ba phahama re ke a mo hloka Jesu o pholosang. Aka pholosa le wena bophelo ba gago re a rapela. The church is praying. A ke batlo o kwalla ka ntle, le wena o teng ke a utlwa go teng le wena, mara ke batlo o kwallwe ka ntle, o ka phahama le wena, and you can still join them. Re lo etsa thapelo ya hore Jesu kena pelong ya ka, kena bophelong ba ka, o fetole bophelo ba ka. Rapela thapelo yena after me. Morena Jesu, ke tla pela go ka jeko, ke kopa ntate o intshwarele tsotlhe di betsaka, ke a dumela ke di entse, ke kopa tshwarelo. Ke a dumela Jesu ke morena, o na shwashwela nna hore ke nne le bophelo bo bo sa feleng. Ke a go amogela nna kgosi, nna morena, nna mmoloki wa bophelo ba ka. Ke a dumela ho Jesu shwetseng di betsaka, kena pelong ya ka, nketse sebopuwa se setjha. Amen. Motsotsong ona le godimong go tlwa matsogo khwa nyakallwa mathabetse ba babedi fela ba. We can still join them hantse ba ba thabetse le go le godimong. Le godimo le thabile gore ba khutlile. Amen. Hantle re batho ba le godimo ba dulang lefatsheng ba latlhegetsweng ke tsela ya go le godimong. Ha re o teng ya batlang Jesu re ha re khutleleng ho yena Morena Jesu e leng kgosi ya rona. Amen. Mo re badileng teng a ke soke ke rere ka buka ena, mare ke utlwile ile monate. Hantle re ilo rera le mamfundisi, re dula fatshe be re shera lentswe le. Ke a mo wa mpotsa bekeng ena hore o shumaila ngane. Ke re a ke kgone o bolella taba tse mona, because itse ke bala e be ke utlwa ntho ke itse lo tlo e utlwa le wena na ntho e ke utlwileng go bukeng ena. Hore Ezra a bitsa nako ya fasting, hore batho ba itime dijo, ba tsamaya ba ilo rapela hape. Ke a kgola ho dikereke kgweding ena ya January ba ntse ba itimile dijo, because batho ba batla morena ba eletse mohau ha ngwaga o thoma. So e etsahala tulong kaofela, mohlomong le mona le ntse le itimile dijo le ntse le tswella pele, mare ba bangata ba fetsa bekeng ena ba ipolelletse ke lo jana makgomo,
Kiloja ing ntse ke sa dije for 21 or for 14 days or for 10 days. A ke tsebe go ntse le fastile for how many days? Ntse le fastile for how many days bazalwane? For 21, ya. Kiloja nama ka jeko. Ya, ziyawa namuhla. Go ja nama ntse re fastile. Se re se bonang bukeng ena re bona Israele a gutla. It's one of the books tse kwetsweng ba boela go Jerusalem, ba bua go exile, ba bua Babylon, ba boela kae go Jerusalem. Israel ha no gopola ha modimo ga, I know the plans that I have for you, plans to prosper you. Ona le go exile go Babylon. So Ezra o ngwalla batho ba gutlang, o ngwalla batho ba ntse ba le teng go Jerusalem. O ngwalla ba gutlang aba ngwalla ba leng teng. A ngwala taba ena gore ha ntse re gutlela morago re tlamele re faste, meaning that fasting was their lifestyle. Motho ntong le ngwa ba yetsa ha ba batla go bona the move of God na ba fasta, gore ha ba batla go bona modimo a tsama le bone na ba fasta. So o bitsa taba ena gore a re yeng re lo fasta as we are returning back home. Re tlhoka modimo a tsamaye le rona, tlhoka modimo a protecte ntho tsa rona, re tlhoka modimo a protecte bana ba rona. Ba bona batho ba kene ko Babylon ba sna next, mare ha ba returna ba bua gore ba na le ntho tsa ba buela le tsone morago. Wa ibona taba modimo itse I will prosper you. If you bala Jeremiah 29, are ke tlo letsa gore le nne prosperous in that land. Now that's why abare re khutlela morago re tlhoka protection. Just imagine ha ba kena na ba sna next, ha ba tswa le dikgomo le dintho tse ngata ba le modimo wa rona wa khona re blessa le mo re leng teng. Batho ba shebile ba re a keke a nna blessed in the place mo leng teng, mare modimo ba reng I'm going to bless you. Amen. Preaching then in our culture is like dialogue. I speak to you, you speak back to me. When you feel blessed, you say amen. How utlwa bohloko ore Waneng lentswe la modimo la go gana dintho ha le fitla le re separate kana kwa utlwa monate ha le re separate kana kwa utlwa bohloko jwale ha ngore ore moruti o sa ya deeper holo wa ntematsa ke tla ke khono go gutlela morago ha ore amen o re tswella pele a nyenyana ke tla ke khone ke gatelle morago ke ka mo ke re anke re bue wena o bue le nna ke bue le wena. Jwale they are returning and the only thing e tsang gore ba gutlela morago hantle a re itimeng dijo o ba lenga re itima dijo go tla etsahala ntho tse pedi tsena. Modimo o tla gutlela mo rona and it will humble us. Wa bona ha o sa itimi dijo go fitla moya wa go ikgogomotsa, mare ha o itima dijo wa gopola gore le se ke sene ke na le sona ke se filwe ke modimo, le monne o a ke na le ngwana ke mo filwe ke modimo, le mosadi yo ke mo filwe ke modimo, le bana ba ke mo filwe ke modimo, le tšhelete ke filwe ke modimo, le mmereko ke o filwe ke modimo, le wena mosebetsi o le bophelo ke bo filwe ke modimo. Fasting must break us. Wa ibona taba jwale ba re a gutla mare re kene ko Babylona re sna next. We are return home. Re bua re na le something. But in order to go back to Jerusalem, God must humble us. Re sa nagana gore thipa ya re na leng yona re yentse ka matsogo a rona. So they are fasting for humbleness. Modimo o go re kokobetse re kgona go phela le batho ba bangwe. Modimo re kokobetse re kgona go phela le setšhaba le batho bohle. Re tlhoka fasting must break us. Re tlhoka fasting must break us. Bana re sa faste re a bolayana re fetsa kereke modimo. Re a re itima dijo re a gopola the presence of God. It must be our lifestyle. Isa fela beke
o sa re modimo o go ikokobetsa a re batho ba me ba bidwa ka leina la ka ha ba ka ikokobetsa ba tswe bobeng bohle ba rapele o keke wa rapela o keke wa bona sefatlhego sa modimo o sa ikokobetsa. Fasting must break us. Fasting must break us. Okay, wa tswela pele ka tsela le ka pelo e o na leng yona. Okay. Mara o fastile. Ha re go bolelle gore o na le bothata le semangwa. Fasting reveals the presence ya moyo halalela. O butlwa ntho e bua le wena. E re wentse phoso. O bugutla o ile go kopa maitshwarelo. So o keke wa re wa fasta o bo sa rapela. O keke wa re wa fasta o bo sa fetoge. O keke wa fasta o bo sa change. It must change us. Ke batlo dula fatshe re tswa khakala. Ke batlo dula fatshe ke sa le senyetsa nako. If I had to preach it, I was going to give it a theme. Ne ke tlo ifa theme nyane e nyenyane. Ke na di ditlhong. Ke na le ditlhong. Ne ke tlo ifa theme nyane e nyenyane. Ke na le ditlhong. Ha o na le pene o go ngwale. Eish. Theme e ke a rata haholo. Ke na le ditlhong. Ke na le ditlhong. I'm ashamed. I'm ashamed. Ha se ba tsamaya ba ya teng back home ba returna ba elellwa gore ba tlhoka protection. Mare the protection tlamehile ba ikope ko khosing ena ha ba khone a re etsa ke tlamehile ke lo kopa into the king. Mare ke na le ditlhong tsa o kopa a ke na swikiri ko tlung mare ke na le ditlhong tsa o kopa ko makhelwane. Ke na le ditlhong a ke tsebe wena Ezra a ke na next mo tlung ke a shota ka dintho tlhopego e fitlhile mare ke a tshaba go ilo kopa next door. Wa bona fasting yetsa o nne le ditlhong tsa o kopa ko batho. Ezra hobane o na le ditlhong tšinta makhelwane hobane o na le ditlhong tsa go kopa motse hobane o na le ditlhong tsa o kopa ko tshomi ka usane ba bua ka taba gago hobane o na le ditlhong tsa o kopa ba makhelwane ba go mana phapayana o thusitswe ke nna ke na le ditlhong tsa o tsamaya ke lo kopa mare ke na le bothata ke manga tla nthusang a re ke na le ditlhong tsa o tsamaya motseng wa Rockland ke batle motho o tlo nthusang. Why? Because ke ba tshweditse letsogo la morena le na le nna ke na le ditlhong tsa ilo kokota next door because ke ba tshweditse letsogo la morena le na le nna. Ai mana le nkutlwe a nengeswa letsogo la morena le na le nna. Ezra wa elelwa kuthi hakare nthuseng letsogo le lo suta wa elelwa hakare nthuseng di neighbor the present ya letsogo itlilo suta ara ke khone ho iloko ba batho ha ke khone ho ya setjhabeng ha ke khone ho kopa thuso ko bathong. Thuso ya ka ha e tswe dithabeng, thuso ya ka ha e tswe ho batho, thuso ya ka ha e tswe mane mare thuso ya ka e tswa ko Jehova. Ke na le ditlhong, ke na le ditlhong, ke na le ditlhong tsa ho kopa batho letsogo. Thinta makhelwane ke na le ditlhong, ke na le ditlhong tsa ho ilo marketa, ke na le ditlhong.
Na Le Dihlong tsa bolela monna wa ntshwe, mosadi wa ntshwe, ke bolele batho, ke tlo reng ho batho, ke Na Le Dihlong, mare ke a tseba hore ha o na le bothata, ha ke ye bathong, ke ya ho yena. Ke moleboga, o kgutla to exile, ha tshintshwa ke Babylon. Hayi Nkosi man, because Babylon e gwa etsahala, ha o tswa mo yona, o isiye, mare Babylon e ntse o latela, aya lengiswa, o gontse o le busy, o batla etsa ntho tsa Modimo, Babylon e bere, le nna ke teng, ho etsahala, mekgwa ya Babylon e o latele, mare Ezra a re ke a khatha mekgwa ya Babylona, a ke lo kopa mongwe, a ke lo kopa motho, ke ba boleletse ko Rockland hore letsogo la Jehova le na le lelapa laka, ke ba boleletse batho ko mosebetsing hore letsogo la Jehova le tsamaya le nna. Sikhona isandla sihamba nathi, hayi alinkutlwe ka nako tse dingwe a bonale, ha o tsamaya le yena o tshwana le monnole o kile a tsamaya le morena, dintho di tsamaya sentle, o bona di-footsteps, o bona di-footsteps. Ate hayi o hamba nami, a mmona ba re hayi o tsamaya le nna morena, ba re ka tsatsi le leng ha o fitlha mathata a re wa sheba, a re where's the footstep, ha di bonale, a bolella morena a re ha o le thata o tsamaye le nna, Modimo a re ha o le thata ke nna tjena, ha o le thata ke ema tjena, ke a go pepa, ke tsamaya le wena, ke a go wala, ha o bone di-footsteps, I've always been with you. Na Le Dihlong, ke batla nne thapelo ya hao o tloela ka jeko. Modimo, ke Na Le Dihlong tsa o ba bolella go bophelo bo leng mo tlong ena ke bo bojwang. Ha nne thapelo ya pelo ya hao, Kgosi, ke Na Le Dihlong. Eya o ka nne Le Dihlong man, wa bala bua too much, ha ka o thole o bolella morena taba ya gago, khono hlabelela kahle, athi kodwa mina ngizaya kuye uJesu, ngibike kuye indaba yami, waye ungayibiki kuye, yekela abantu, yekela izinto, bika kuye. Wayesabulele ke a ba rata bazalwane ba, ha ba kgutlela gae ba re kekeraya mokgwa wa Babilona o isutswe. Sheba yo pelo, set your heart, set your heart. Mekgwa ya Babilona e etsa letsogo le sa bonahala, ha le nkutlwe, a re ke ba bolelletse hore lona le tsamaya le nna. You are making the hand, it's a corner to reach. Set your heart. O morena ke bone, bothata ke pelo ya ka, bothata ke pelo ya ka. But I'm going to take fasting. Maybe around this week, take one day. Or Modimo, I fast for myself. Kenkane ke dikgang, ke ntho tse ngata, ke thuba kereke le ko mosebetsing, ba ntseba gore ke jwang a isoke, ba bone ngwana wa Modimo ka go nna. I fast for myself. Break me, Modimo. Break me and make me, recondition me, unketsa botjha, so that ke bona letsogo, ke batlo kena ngwageng ona, ke tsamaya le letsogo, ke batlo kena jareng ena, ke bona letsogo le tsamaya le nna. A re meng ka maoto a gape. Mahlo ha kwala a re
ebe re le bona letsogo la Modimo ai uhambe nathi hambile nathi ebe ke le bona letsogo le tsamaya le rona. We need that hand this year. And le tlo tsamaya le rona. Ke bona batho na ba sa bereke, they receive a phone call. Asaya ilo market obane letsogo le a kenella le a phunyeletsa le a suka le etsa dintho tse di siyong di nnete. Ke bona batho ba phela mpileng motho ona kula gataritse what happened to the tumor because ke bona letsogo le kenella mo doctor ba ga go khona gale. Ke bona lenyalo le a fela letsogo le a fita le a kena le fetola lenyalo. We are going to pray. We are going to request our dead to come and pray with you. Ulilanga akuthingwa nasibani akuthingwa nasibani obuchesulilanga